Vula amehlo. And open your eyes. The foundation of my life. You're the foundation of my life. Your name is Jesus. You're the foundation of my life. You're the foundation of my life. You're the foundation of my life. Jesus Christ, my Lord. Jesus Christ, my Lord. Sizongikopa lezi zinto lezi. That's why ngathanda lezi zinto zami. Hayi. Bazongikopa zabona omunye sekayenza. Now, it's not just the salt. When the prophet threw the salt there, it is the weights of the prophet. Siphatho sena sitshisa sibila. Mutshiso uyile. Uzwani ma? Bekuluma manje sekungcono ukuluma. Ha? Bekuluma. Mokuluma. Bekuluma kakhulu. Kuluma ngathi khona into engenayo so phakathi nengihambayo but ngingaboni lutho. Bese hamba nawe zikudla. Unayo indoda? Unayo umuntu engithandana naye. Leyo muntu ubekezela ubunzima umbonge nakasanawo. Ngoba uma ungena ekhekheni elinje kunama complicated. That's why umunye umuntu athi that I date a man, he doesn't come back. Yeah. I date a man athi mina ngithandana nabanye. Ngoba ne biscuit iyachinja nama size wine ngizojula manje. Ngesinye isikhathi ibe inkulu kakhulu ivuleke kakhulu ngesinye isikhathi ibalance and ngathi unomunye umuntu onento engafani naloyo. Are you hearing me, church? And then kunabo mama abathuka ngezinto abangazenzanga. Ngenxa yalezi amanye amadoda uhleli nje ngoba uyathanda. Akunamnandi mix awuzwayo. Ngiyangizwa bomama. Amen. Uhleli nje. Abanye abobaba kunomama uhleli nawe noma wenzana kakuzwa next. Usaba ukutshela. Uzozikhalisa. Aculela ingoma engekho. Angifuni ukukhuluma sinabantwana. Niyangizwisisa? Amen. Athandaze nje umthandazo ukuthi uqeda nini. Ngoba uzama ukwakha. Uyabona lo mlilo mona uhambile manje. So amandla sekhona. Azange hamba amandla. Wasuka nje TV. Wasuka yini? TV. Yeah. Amen. Wasuka nje TV. Mama uzongilungisela umnikelo we-3,000. Bekumele ukhiphe 10. A very warm welcome to Ulwazi Nezindaba. Please don't forget to comment and like, and if it's your first time tuning in, kindly do subscribe. Thank you. So guys, siyambona uPastor Mbora is back in business again. Siyambona la kule video clip la khona asebenzisa some sort of ngathi spray lesina sawot or whatever it is, like sebenzisile ukuscrubber la ebusweni balo mama nje uyasho ubala lokuningi. So yachaza ukuthi nje la kulo mama after le treatment yakhe la mende le face scrub la mende yona konke nje sekulungile. Siyamuva futhi uyamcharge guys ukuthi akalungise umnikelo wa 3,000 rand. Ukwenze futhi uzuya mention nokuthi kahle kahle bekufuna ngabe ukhipha abo ma 10 hour nedi nje say lo 3 akalethe 3. So guys, yo people nje kuma comment section bebakhala nyembe lomunye uzowabhala ukuthi hayi bonkosi yami batale batas embarrasa letinfo labatiendako lamasondweni letinfo labatlandzelako la emasondweni shem cha dlisana amahloni. Uyasho nje nalomunye ukuthi ngasi kadzeni bekunebantu lebe batholakala badlisa tshani batfolakala baspraya ngedoom, and the people are just still going through like lamasondo lawa abanankinga. Selabanye bangena phela nabo bathi hey, hands off uPastor Mbora, what if it works? Ma followers akhe nje sababona ama comment section bamlwela bathi hayi nini ningena kuphi imali yabani, these things really do work. So guys, hey, we don't judge Tina. You are welcome into the comment section to share your views.